business. Kanya man spelling na. Ma, anya man spelling ti business man nun? Tanga, business lang, dimpay amo, negosyo. Ma, salsaludsudog ti spelling na ma, spelling, hang Tagalog na. Apo may ka, gatalaan, dimpay amo. Malito ak garud mano, double S ba ajay? Tanga, talo mo, tapno sigurado ka. Ha? Mabalin ba ajay ma? Kapadasam tanong di bawasam. Ni mama mo. Taapay ko. Tapno di ka nagreklamo no kan. Pilosopo kay mo. Danga ka magamin aya. I-google mo gamin Awan day takma. Data magamin Facebook ti among no adati daytam. Siyempre ama. Tapno updated na mag-agibiyag ti crush ko. Data ti among. Kaya dugat ka, kaya nakaladikalman, kasta ti amomon. Kasa mo nagigibyak, ti karuba, ti padpadaana. Dakay kumaati, agbalo mata, number 1 nga, kismosa kayo. Kismosa nga? Siyempre, mapagtutungtungan lang mo at ibiyag mo ti sabaling tao mo no daduma. Awan iti tao tatanga hanga marites. Marites tay amin. Iba't ibang level lang. Syakhaan. Syakhaan nga. Kasi kati kaubingan, nga. Ma, si kay lang ti chismosa hanga siya. Hanak mga rugrugyanan si kamay ta. Naa ni mama. Awan serpin talaga nga lalaki. Na may ano ka nga pinakawan. Tata, ulit ang manan. Hayop ka nga talaga. Pumanaw ka ditoy. Pumanaw ka ditoy. Adagap apa. Hayop ka talaga. Kita ma, data kinachismosa yun, nagpanurok. Tal na anak man si kamay ta. Ay apo ma, ni auntie ka rin kini-uncle sentong tegap apa. Kitam, di mas chismosa ka kinyak, ta among dagos no sinugay agap apa. Ma, wala naman bago dyan. Asino ka diti karuba tayo nga, kanayo nga agap apa. Di ba isudala? Sa bagay makauma na pa yun, kita nga agasawa nga karaapa da. Nagmananaklaking kamati kinamarites. Ado among nga. Karami ka man latati assignment mo dita. Tulungan nakgarudon gamin ama. I-google mo adang nga. Isungor nga. Pagat adalang ka tapong hanak nga istorbon. Tata istorbon na mo. Mapana man latay di ka da mari-marin ka. Maki-wifi at bagi di ta wifi da. Hanggang agparparabi gawid kan tumalang bago sumupno. Win ma.